welcome to channel sahabat Kia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalain loncengnya. Bye-bye.
Ya, ayo tempat umum pipis. Ayo di rumah masih ngomong. Abah, nana udah kudu adaptasi. Abu mah apa? Kita panggil mah pipis. Namun di luar mah ngumpul, namun di rumah mah pantang, abah. Siap. Sabu, tadi lo bisa kedeng. Naon abah, kayak naon? Lain tadi ada orang hibur. Kurang kali sekritan serang bapak hajat. Kenapa dia kena hibur ya abah sama mereka? Lain kan kurang tadi ada hibur. Mereka hibur di kampung teh. Nah terus kumaha abah? Kumaha? Lain kan mana teh bisa bulan terus sedih-sedih hiburan. Abu banyak ditanya. Sama mah gitu. Itu kumaha mana sabu? Tapalan abah mah, tapal. Tapi abah, ayah syaratna, abu rek kamu. Syarat kumaha mana sabu? Ayah syarat dengan abah. Kan kamu teh ibu bikin dia teh. Ayah nanti kan gue seminggu, isu kan gue Senin. Oh ya apa sih? Asia, tong beja-beja begitu mah, tong beja-beja. Asok orang hiburan. Abah, cina mama pak hajat, ibu hajat pelakon. Pasti sabu, ini merek naon. Rek kau lah bah, suka we, ku ibu hajat jeung bapak hajat terus sawer. Siapa mana bacaku? Osok gitu ah, bapak hajat mah ieu. Di dieu mah urang mah sawawa tong deui mah balahkeun.
udah dulu ya buat kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.